Kan lah bos. याद में हजारों रंग के नजारे बन गए सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए Sanjay Dutt bro. Wow, फूल बन गए. फूल तो बन गए Ting sang lah deh ho. Nonton sopan. Don ko mahal lo colang pa. Okor jam mah colangnya. Oh, nang lang leda lagi. Antum. सिजारंगी अदारंगी alam itu ya Lalapan itu. oh gila patu lami ya Ni cari pemikir sih bang. अदारंगी ये इकलाना ये शर्माना ये अंगड़ाई ये तन्हाई kilo dapat kilo Tan dulu kau lah kayaknya. जाना बना देगा नहीं किसका समा जादू ये दीवाना you have sung it quite roughly. Softness lang natin. May nang mo. Solo lang natin. Originally, Arju Pamela looks lang. Okay? Solo ke Ito ni long po masa. beautiful song. kaji betul lah citlong खतरनाक लगे sampai bedun bersama dia Bala. I mean, against Kulo. sampai bedun itu dah kau tak है राम नाम गुंडा उन्होंने वीडियो क्लास ले लूला इकान Project है. Oh, alang lang. इकान में ठीक हुआ फिजारंगी अदारंगी अलग ले juga sana dah baju tu menu nak ये शर्माना it has to be some connected to each of the wording. caketi Anyways, you have said quite beautifully. Thank you so much. Thanks for your advice. Tanjeng. betul balik Kan thật là đặc. Ladak lah. Oh, ladak kan tak. Kanuk. Cohoi lo. Ngeri. Tadi So again, how was it? kau pula Jimmy was it? Arjume, pikan lo. I want to ask my co-host like, mani pan later dog lo mama thading de. Nang pan lah. What okay? Nang pan lah. Matai isi to manang lo. Amat kelas culture le boma hola hai. Amat chupi hai masih le po na puta na pusi do koglo. Supaya ni kali bro. Hon lo. Pidam hello dila. Okay, pidam ni thang the, mo aku pidam thuda na. coba Ni ka later dog. I sure I wrote a letter. That was actually to my mom. Durga Puja hoke choilong dek nang dipai bole na. Long live with ni next step ke fast rank to belong in day bro. Long shit. Okay, so let's go to our next contestant. That is from Team Manush, Bornali Timumpi, and will be followed by from Team Caroline, Mirlin Pangshopi. So now I'm going use. Chalo, duet ini ekbar paling mah. Duet anhan paling. Caroline tim boleh macam betul cili bang lo tim dulu aku masuk mana